For the common wurenipo, your spirit more, was our spirit of lust. Well, both will be. Someone go for be able somewhere where spirit they give you. Akwaba enkoma wasapre wo hweme ewo tuma GHS so nana ama obusia eni na enede ensema betodwa no na mede ebesomo ebusuafo braye wo mu de ebre ne mu tiankasa tesi ade aswode abebia si mu de ekire de ehu poda ebusuafo de ntameka ensem wenyane sem beka ya ebre bi etem no ye post be pictures be trendy ya night as a soldier for man you know womo warrior at the very SMP Ghana artist ko fodo na mo bisa say eh na lesbianism no cross e bi Ghana ha mpa na to say na dodo na advocate say emra bebem na to say ye di emra edi womo na womo sem krampo ye nkan ko si de be ya fa won ni to say we ye kra be ba wo hono no say si ada video bi so abeto da video ni mo no emawa mienu bako ekoto bako ni mo pa ne cho say ebe ya me na enyan no me ma no enko nya na to say wa bre no ho ka wato bia ma no bibia ni wato bia ma no na edin a oba abawa bako wo mu eda no so eye esi guy to say bobia enim no as that na eno na video no beto da de na ekoso chopa na ekoso ante se ko fo pese wo munya entiase emfa ho na enam so ama eye bloggers fo atwe o ma pe mo matoto ma no na ye tutu na no asema esi guy yi de to da se wono pa de ohu ne se lesbianism wo we enye boni baku se say Christopher mo no mo tie Bible mu nyame eni ebu ne nitia lesbianism mu so na sorry dem o mo tete no wo me boyfriend girlfriend wo ho nti ko si se Christopher because I boyfriend girlfriend they no so jitum say lesbianism no ati se sa but wo de wo proba na no abi no so nti Christopher se sa wono so ebe se sa edifuna te se obai ensema wenya kukudo a wo ka a wo chire mu se no lesbianism no yeah right say the Christopher so trip na boyfriend girlfriend no share right no amate se Ghana for bebre na ehun edrom na ensem ne de ebi wo mu mitwa no aba se na mte asomu 5 years oh sister they say them person me worry me patcho gaga esi me patcho malaika ti usi wo hiaka matoka makan mentoma e di ni wo hu obema ho a sister then e koso e ti ni ntuna talk ni mami ni time o de ti o de kan dia o pe ti se wo kodi amanfo kunu ni mwachi o maka to se me hwe me nka se ma like I love you can't you see I love you please Miss me da kodi ni wo me patcho pese me worry patcho means me nya sa de we bi me patcho pa like means me nya sa de we bi mo meet me meet patcho then a bema ne wo sister then e cost me patcho like that guy also miss row I was so tia say meet me nya sa de we bi my idea cry papa be kasa no to recorded it say then I recorded who recorded it anytime mama me enu me patcho pa my last chance like her show us sister na record here or the me call Too much GH. We did that say Japan. A break and Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody debia. Madam I say love you. Too much GH. Many have come and many have gone. But you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH. And you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Besama wo akwaba biem na ene day se na ensem no eni esifate no nti ne ewu be hia pa se be fa obi a wonim eye nyame asem troye no se na asem no esifate na wa kire mu ye se boyfriend girlfriend Christopher ye eno ye better eno ye good eno na nyame oye okay with and I say lesbianism so obi betimi aye lesbianism say na Christopher ye boyfriend girlfriend bia na no make an son apostle
Ajiman Prempre Awada Asafani Ede yes the Bible Church of God 7 days Kaswatuba Junction as a free war or has here to say no ebedi enkomo abaso mo akwaba ya media bibi aboko oh radio dum me mo ye pa na wonso na me ayi madum da sitias okay ida radio abaso we je me pese ye nkonkomo no prekope Ghana ha anya shekra yinim say ye mra etia same sex relationships and I say same sex marriage say lesbianism and I say gay and homosexual kaye godisa and I ebi musu we emra no ka to nchen a ya mamre na nanom de jai wo omahimu nim se Ghana so de ye ntimi fa mamre to nchen sa bi emu ne da mamre e bata ho yeah say tetia ye dem aja ho edem aye no lesbianism ni gayism ni bi enyim bi eti eba ne se na se si ade ye hu first one wo mu do mu ware still na ye kan wasem ni se si a married in me no da betu twa wo kire mu se esi guy no wonya kudo kire mu se lesbianism nye bone enye bone na Christopher no mu the Bible ba ye kire Bible mu no kro mu ye boyfriend girlfriend na boyfriend girlfriend ni lesbianism wo tutu aye pe yo ozua edi ka na mi shira pa na amodin amen na my phone too much nyame empegam amen mo ba twero mu nyina di won konma amen na ahwefo nso a omo ehwe too much awurade emo ho ba nshira wo pa amen tamra na de nsem wa pa nti so a ufamu aba ubenya nkon ana me boa no kwesa ne ayi nyama sori ma ni megusia fo so na me nshira wo ama usuwa asemu ya obusa mi mesi afem na odwena ho so a won ti ase se nipa nyame abɔ no se so na onyame ebo onipa no ono ase Genesis 2:18 ogba adam wie no ono ase enye se onipa nko atena meye ne se so obo afo amede mama no ene wo ye wo ba no ede ni bre nipa wi be ma no fim pade na ye yokwe owie no se munwo na munnoso na munshasa aseso ma Genesis 1:27 and 28 ena onyame ye na de kama ene ya wo ni adoso ashasa aseso ma se de twebitri twedi ampon kan efiti ase no koso ye aduma abede ko tu be dia be ma se oba na nyame de ma no na ho nya na kono bi onpe enti yonko be ma ena obedo so oba nso se ne be ma ho nya na kono enti ne yonko ba ena one be ena ya to bi se homosexual gay lesbian yes ani frefre no sani afro na asante kasem no na ye so na 77 traders ye frɛ no entumuntumu hani mo frɛ no twi kasem okay ana wo bisa me say boyfriend girlfriend so I mean sister be esi guy no lesbian no no pa ne partner na che wo say wo mema ne nyan no no na di to just say lesbianism no enya bone na ube Christopher no a ube ko na Quarista ne boyfriend ne kwa master prayer warrior bema na ne girlfriend ene Osha abi e ko so aso enti se ono so ka se ono so pe oba ne bon ne se ne susu aso de mu ne se ni nyina aye boni tia Onyankopon menuri ni aye boni ni nyina so ye Kristo ni o so ye wiase ni o so ye hwan ni o okay ni nyina nye homosexual ni nye ena fornication eno so nye okay Nyankopon de o kan ne se bema ko unu oba ko busiafo o kan no asem enti ase ye adwuma ko ye no ade ye va no ma na ne ngota ansana wako ba no na one no ede atna timi awoba so ene no wo mo se o ne tra kakra
na mo friend date nya sa osuan ohwe ni suban yi o je ni suban enso ni nyina no mo she ho o yesterday so o study bi o tese engineer na eye ka oba eye ka ye ni sa o mistake no mo ye se wi ase ne ko wi yenti o mo nsam so na ni abre se wurade kan se wi ase be ko wi o nsam na ni be bre eti o nsam ni abre wi ata so se o ma nipa enko so amemo ana se enko tene Nyankopon nchen okay ebi se omo watena Nyankopon nchen open oni ma ni gie ni ahoto ni adepa ewo ho eti o wi ata so se o ma yen ya ye honam na tie ene mojai ene o tena yankotena ho ene nti onim ade Nyankopon so ompe ene de o pe de yame mpe ba akone homosexual gay no money and lesbianity sanyo ma no Nyankopon wompe odi ase ha esa niema na nyame mpe no eno wode akoma na wura ni pem e wode spirit bi wo wonsa spirit of lust we both will be someone go for be abo some we spirit dey dey kilo e ya sunsun bi e le ko training pem e le push no e ma ne saade no it is our common that spirit no be tell mu a e no do be ye enti abepa ye se wo ye ama untumi ye eti tambia no obo mo ye de Nyankopon mpe obe chiwade ma me hwe Leviticus 18:22 no o say na already say na woni oberema enna oba enna eye chiwade ye so just ye eni ayi oberema ezese ono yoko berema eja se oba enna se de berema no oba ehia no ezese berema no berema ehia wo se eye de ben ya eye chiwade ye se Nyankopon ka se adie bi ye chiwade a is more than a sin musuo se so bonsuo wa ya de a se nya de bi nya ho fa di kura Satan nim sa asem ye Nyankopon aka ono se nyame asem na to mo pese obia so ye Nyankopon chiwade na onya dom edi na chi akọ bonsam dem wo nze ja no ye fra no bonsam dem nyame fa eja no to so de si ni pawo bonsam na bo obi a emre bi soro entoko bi si wo so aka gbadura Revelation 12:7 down entoko ni si ye nyame pam wo mu begu asase so aha ena ya bonsam no what create niema bi ena na bofo no wura ni pam so ena Nyankopon aseti eja fire kese ato be bia a very lake of fire no bonsam na bofo no bekum o we punish wo okay in the last day sani ya miayo edi bonsam o be so no nko na bofo no be kwa kugum no be fa ye nipa ye ho na ma berma no ba hia ye wo ye ene akotena ho eti o mi awia ta so the social media na we ni me ko so ho mama to ase be na so obai asem o kai siga ide ono de wo hu ni se senke ye boni a oni se normal senke boni e Kristo fo mu kra Bible mo e se ka monye ye nsem na ho se obi be hwe mo so no wasua efim ho se mu na mu tu ana mo ye Kristo fo mu kra mpo no empena twe na mu de si mu ni so eti ade na mu twimpna na mu nim Bible na mu nim nyame ase na mu tim na obi o wa bonti ono no oni mu ko ni mu se Kristo fo no so twe ne mpena a ono de ope eni so ono ni yonko ba be twempena na mu bebu ne nitia e de afa a mo so mo twempena de mo so mo pe mo ye Kristo fo mo ye Kristo de mo pe na mo so mo twe won mpena e no so twe de ope no ba na mo ebu ne nitia na asem na wo ka wo ho no odibi amai me da se pa se wo nya mature e wo Bible ana se nyame asemu a asem na gene aka wo baka se odika o be be ka se odika so ene ne sa de ono so ye sa de ade na wo so udi bunu fo so wo so wo start me wo we interview me wo bisa me bisa se ni mi enu boni ana se de na mse ni nyina ye boni so ene wo se na sen social media so fo bi
na so re ma wo so wo cleansi wo se se wo gare wo ma te wo eti wo yi e ma na si yi e dia ye bibi no mo ate so bu mu kuta break no o pejo ba no wa ma na wo ne dross na o di break o wi a no sa ko gare wa ka asamwe sa game no ana say lesbian okay won ka say odika so eti di so bo no ye no enye 1 2 asori mo o ma che ho afa o mo ji o mo si age Yesu odi ye de o mo nusuo abo o mo su ya ma ya bode foforo according to them nemum asori mo no say the choir master won pana treble singer won pana tenor singer won pana band singer won pana secretary won pana elder won pana wo mu nyina etia so dem on ye twem plan bo dwama ne wo ko ba bi dwama wo pa ka say ya so de why because obonse ba hu say Yesu Kristo no a enipa di na chi no wo di na chi a wo ko osura mem etia ese wo ba no be wo be den wo be tena asoro nu na die nyankopon pɛ no wo kreti e wo asoro dem ho no di say nipa na ba gie di say wo de wo ka asoro ye Kristo ni ti wo ba ko heaven eso no de dwama ho na ye den asel hwe ayi 1 Corinthians chapter 6 verse 18 wasi munyane dwamamo moni bi enipa be ye no asase su bia no enkane ni pedua na de obo dwamane de wo yo no ankasa ni pedua bone so ya Paul no ka kire Christopher a church of God bia e wo ko bi e friend Corinth ena o talk rata koma mu ho ne say boni bi abaye no enka ni pedua kura na de ogbodoma de se o ye oni ni pedua boni what is dangerous it was any patron mu firi ho 2 uka 2 Thessalonians chapter 2 verse 4 na wo so obonsam wo mo man ho so ama akotena onyankopon asore dem ena ode ne ho kire se oni onyankopon enti obonsam no ti asore dem na bako asore dem no wo bo se Satan ote ho so enti adwamamo krono eni bie eni ensamone ni niema ensem fata ene ekoso aso de mo nti no eje bonsam na ede oti wo because ni nyuma ene ekoso so 2 ayi o de say asofo mu abi sofo bu aware ba kon ajai mienu ajai miensa wo kra the last wife for one kra rotos nine no reason no di ja oba why because ohun oba fura na kon na ko shegu ene wa fa kwan bi aso e jani ye first no ni se kan ni ya so ena onu so obi entwi musa question onu ano pen wo ja no edi awara say e ko so aso dem asofo bebre ye wo yire no e wo mpana egu aso dem edi gari ya wo si friends mpo esi gaga yi kan na je se wo aso dem ko anu mu ye se dia adenti na onu so woni oba eda mo be ka che se on de nye on mo zam eze wo de sadia no asay nipa wo de agrifu nipa wo de twinipa kosin because baby esi e fa wo be ko heaven no Kristo sumu no eno mo se wo ko show he de wo yo ho nti wo ma nye good example am wiase enti ade no de ono so tiri baby na ono so wo nya ni yonko ge na so wo no deda everything na no ni ade a wo be ka se ene de ye body but ene nyina ye den body abaso ko wono de ye deceive ono emu no wode ne nsem ebewe ye ode futuo ade man me na fefo mbegu na mo ba ne se ebe ya nko mo fo mo ho enkohye lesbianism nene gayism no emu bi na hu ni se ye nu hu na nam so ma ne ka sa se na na se ono ewo mu ne ni nje but ade na abeka no so eno wo tu amafo fo se mo fo mo ho magim bi yo amai me da se pa o hu se o yi eye gen esi gaga no ono na o se ni partner atoka amano ono no atoka amano partner ono na atoka amano partner o partner na cho so me mani nyan mo ja no so let us say na ni abre pa so enti de me kan se ade na koso
enye so intino ai girl so oja no na nyame honhom e na aba oba no de enti mi ka san se sa tibia we uko wura mu a lesbianity ne gayism money ade no wunya ko hyemu a ama enye easy so wetumi kai se urade amamu a wutumi nya enti se girl ni se o tun krofo se sa de no bi fa ni tiri wura mu a no nyame na efre no nyame na eyi na firi nyo no ne pe e nyankopon ho e na aba Kristo e na aba ni chen e no ofre no na se di pe ya so no waka se ono de se Kristo fo so nya e na twa won nya lesbianism na de ko tuni ba on na pese mi hunu se ade nti na ebre no o bre wo mu ana se o hunu se tibia wo mu ne nya tibia ba benti no ya sa de bia wo mu anya nti e na wo so betu obi fi so omman okay obi ya mu ba na se onyai mu na maybe no wo na danfo no na ana se danfo no me na o tumi fo se aduma wo de enye nti ya be ye na wan kum na je se enye e na o tumi fo so enti o mo se enye but on timi nyere enye enti obi o pa mu aka se ade ne nye enti obi amem on se obi fa ho nhyimu no na urade na ere frɛ no and for the time being in a short time no bigiri se nyankopon be no because enya de papa oh aye come on social media and then obi wrong ho na be dey support kray wo obasi wo mo na wo apostle me say that some na how pa wo fa wo say be chat of fa na nti support no ye chi na nye anu ya de obi say police ba some way no ayen some phone na yen kwasi asem ayen say so what Ghana na me say dem mran je dey adwuma wo so no ma e dey ba sem pa na to ka kire ma no ya ma no so ama kwan am ya wro mo kan we ba no no oyi mi no o san so no mo kwa e ko dey dance kan apostle e be dis ade no ko mo dey fa won to chat so eti na ntile me dey me kan se ho a le ho ne mo ya esu me ko ni okay se ni pa de sani ya wie ya ko bene sei de o se Ghana ko nyina ya hu ni se ewie no aba Jeremiah 5:30 no say ahombode ene ahogwiride ene be koso o wasase so se de TV da ebete de hunu bi da ebehunu de nsi da no ebesi bibia e dwene ho a ye nte ase no ye ya kene se betu aba no aba etwi pa ma ne ye eti Ghana ko won sakra modwen na sa anema no maye so ne yahwe yeso na Ghana ban wa anyi gay eni sa mina me kan gay e yabusia ba ko sa gay America ne some other countries adia tum hwe na ban wa anyi atum ha ne sa dia munka hu se o jafi soro e ba be Ghana for so e wo Yesu din mo won sakra madwen amen amen okay 0544 262614 0544 262614 na mi shiramu apostle Adman Prempe e da wase ebusia for na apostle na yeni no adetwe komate se wa kire ye ensem no emuye pa won so wade ntwe no bomodia efa esom ye ewo ye comment section na ebiam so no follow ye ewo all the social media platforms Facebook, Twitter, and ebiam so no Instagram @TooMuchGH_. Nana ama obusua enemidi makram. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey Isaiah Kodwampo, obetumi afem the great ampo mbrembren. Wonu me nka mo ni ehwe Too Much GH. Too Much GH. Mo ye too much. Na me so me ye amo fire.